Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Kili Kachapate. Thengpi Aklim ke A pen Karbi Anglong Palir Sengji upon Forest Sai Campaign Kapor E. Karbi Anglong Penta All Assam Wushu Championship along Chipate Dunji. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samissionaries Rohangpi Non Arjukta Birtang Donpen Difu Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Limited Akimi Abangpu Kilik Tuji upon Jakong Sirkep Arni Difu Club along Kilik Kachapate Padupon Difu Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Limited along Inghoi Kadogave Krepodo Krepo Anghoi Pan Pining Kadogave Bang Inkorahini Cooperative Kilik along Chapate Dun Mridul Kumar Kolita Apansi Returning Officer Apandeng Patangpon Bang Inkorahini Apan Bang Paru Sirkep Rahini Abangpu Abang Pia Tumsik Akopai Langpon Po Birta ke Tokahut Anke Komat Matong Kilik ke Hai ke Remlone Chini Nelang Thengpi Aklim ke A Lapen Chili RA Rada Phana ke Joy Pen Keron Pensi Jakong Sirkep Arni Karbi Anglong Alongta 68 Wana Mahotsav Arui Catalona Mu Papleng Pon Karbi Anglong West Divisional Forest Saika Masai Pu Jagannath Rongpi AFS Pensi Trokebra Nerkev Wana Mahotsav Arui Catalona Jaimek Amai Padupon DFO Jagannath Rongpi Pen Saikam Saihem Asthengnu Asonsona Thengpi Aklim Epon Alang Lilong Central Range Asaipu Didi Shyam Mondol Ingleng Atum Chirap Chitodun Thengpi Aklim ki A Pen Karbi Anglong Palir Seng ki Bijiapan Forest Saikam Pen Kabor Ipon Alamta Saipu Rongpi Asangho Alam Jir Along RDP Dam Jakong Nipai Sirkep Arni Ada Porpai Kebra Chitima Porpen Difu Government Boys Higher Secondary School Patua Klam along Wushu Association of Karbi Anglong Atumpen Selection Trial Kapadupon Kivangji Jakong Nipai Krainer Kepen Nipai Inkorahini and Baska Higher Secondary School Patua Klam along All Assam Wushu Championship Kachipate along Karbi Anglong Penta Labangso Kachipate along Wushu Kapatu Atuma Pan Kachitoy Dunji Apan Pini Jakong Nipai Sirkep Arni Kangwai Asai Padupon Law Labangso Kangwai along Central Wushu Zone Difu Northern Wushu Zone Pen Dengaung Lapen Parakhwa Lapen Eastern Wushu Zone Pen Bogazan Lapen Khalkhati Pen Nang Chitong Dun Non malam so porpan dihina parman birtamo ington ponik sinang Bor beleg dhornok gundho ahi ase je juti loga asolote yar arot ki ase yar arot ase Kans Horio Hotel স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Royal Enfield Ishan Motors Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH 39 Chandrapur Bogazan 782480 District Karbi Anglong Assam Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুস বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো
পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina Moapi Putat Birdalo, Wangtulo. West Karbi Anglong Ahawar Hamren Rongsupi along Jakong ni Pioneer Cap Arni, Karbi Students Association Hamren District Committee Atumpen Patir Ponsi, Armu Chejengasai, Kereng. West Karbi Anglong Ahawar Hamren Ronghang Rongbong Patwa Klama Long Pen, Karbi Students Association Atum Armu Kachejeng Pen, Kachesong Asai, Kereng. Ronghang Rongbong Patwa Klampen, Pang Chengsi, Hamren Deputy Commissioner Asai Hemalong at Paledam. Bangsuri Post se Karbi Students Association atun Jasmet Pen ke hangpon lake Karbi Anglong Arlo LP School Pen High School along an Assamese a subject and vek nangji pualam the sorkar atum chen sirak nangji. Today we organize a protest rally in protest against the government draconian policies adopted by the state government regarding three major issues. One, the state government moved to impose Assamese subject mandatory in all the schools up to class 10, and number two, total scrape out of clause 8 of BLT Accord, and number three, restoration of 6th schedule in the Twin Hills district. Ekhinite ami kobo bisarisu joa 31st May Assam Education Minister Dr. Himanta Biswa Sharma stated a press release that Assamese subject should be mandatory in all the schools up to class 10. এই কথাটো আমি গৰিহণা দি কৈছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ তেখেতে দিছপুৰত বহি এসি ৰুমত বহি পেলাই ইয়াৰ যিটো সোশ্যাল এনভায়ৰনমেন্ট নাচাই পেলাই তেখেতে আবুল তাবুল বুকি পেলাই তেনেকুৱা ডিসিশন লৈ পেলাই যে ইয়াৰ Assamese subject to mandatory koribo boli kuato ami we severely condemn the decision taken by himself. BLT Accord along Kisung Pon Close 8 Prabjin Pen Pavir Nangji Lapen District Hini along Prabjin Pen 6 schedule Achakong Padupon Tunangji Pusi Kehang Padupon. Today we organize a protest rally cum memorandum submission to the Honorable Chief Minister of Assam in protest against the draconian policy adopted by the state government regarding three major issues. We firstly, the government's move to impose Assamese subject mandatory into all the schools up to class 10, and number two, we demand the immediate scrape out of clause 8 of BLT Accord, and number three, full restoration of 6th schedule in the Twin Hills district. And regarding this, we submitted a memorandum to the Honorable Chief Minister of Assam, Srijit Sarvananda Sonowal, through the Deputy Commissioner of DC West Karbi Anglong. Bogazal Subdivision Angkangkuli Gaon along Kikimtang Medical Sub Center Pini Arni Anta Ingpu Thekthelang Congress Akaya Hutkuli Gaon Hawarapan Penanga Chingthur Avarsai Piponlo Sita Ajaha ke claim patang pon pedetlo Ajaha ke Pini Arni Anta Ingpu Thekthedet Lasonsi ke ong Jakhauni Pioneer Cap Arni Puthotkat News Channel Penketek Pontulong lake Medical Sub Center Henlo Kedamtang Surihini Rakrepli Anikan Congressman Kateri Pon Karbi Anglong Autonomous Council a Sorker Medical EM Ashok Teron at Hud Kuligang Ahawar Apan EC Sub Center Pajir Ponsi Kikim Kerang Patanglo Kikim Kerang Tang Det Pen Pining An Ningkan Hini ke Pleng Tang Det Api Anta Ingpu Amatsi Un Edet Asonlo Bukazan Subdivision Angkang
Kuligao long Congress Sarkar atum ke damtang penangan ingkan ang bong pen ong dung dak kaching thur awar sai pila lason dak thasi pini litum puthot thek pon tulong lo lake medical sub center labangso medical sub center kim tang det pen pini an ingkan hini ke pleng tan ra phista me ingpu thek thelang lasinon labangso hawar ke duara datum labangso medical sub center rabjin pen ingpu pon pen ladak ke duara datum awar cycle ing phansi chuningri bukajan penili anonterang kat news laso jokuli ga hawar ke do mukhim rong pia rong muma rong lekthe arong lapen lakhijan malong ke do arada tum masap akeso sita tebok het keso kachilang athai ka vea jok kilometer nerkep sirkep an akehelo bogojan chc along ansi damnang kok titi lo Laswa jok masap akeso cepaklang jia phanta tangka kawe ka dure penta tangka cepadam nang kok titilo pusi kisung ke pho atum ningjerinti lasi nona kimi Karbi Anglong Autonomous Council BJP government atum kangni pen medical em jokle man sita puthot rad aphan matha ponra laso sub center kangpu pen rad awar cyclong ji aphan tuning ri alamta nang jithandun CM Akimi Tuli Ramrong Hangjak Hongni Phai ner Kep Arni Guwahati Raj Bhawan along Assam Governor Banwarilal Purohit aphan Chitong Dam pusi Birda Longdun Birda ke Longdun atengke CM Tuli Ramrong Hangla pen Assam Governor Angbong ka chingki ka chethan ahur Karbi Anglong Autonomous Council along Akimi Executive Committee mate EC ke sengchia putha kachingwai aklong paledam EC along EM bang Koan si Ponjima laso alamta chingwai chingsai pon Chairman Horan Singh Pe MLA Man Singh Rongpi MLC Mangal Singh Timung Ram Singh Timung Amarti So Lapen Rites Inghi atum Governor along Chitong Tun Birda Bangkela Puan Sekang Tonik Lo Langing Bom Thakat News Channel Dome Thakme Kurwang 2